bihigno bui buthar kahini kaisa complain khaikya tini dipor 3টা 3:30 সময়ও kaisa complain khaikya complain bisumunda complain khaikya je bihigno bini nokganani borok bumung aklu munda bui buthar kahini kaisa complain khaikya o complain no tuino sangtini kaisa specific case register khaikya Bajalbari PS case number 5 जों section khaikya 118 close to 103 329 close 4 BNS जों kaisa register khaikya register khaima loga loga no जों आसामी no रुतुकुइ arrest khaitubka actually abo gotona hangkai thangnai August 20-25 tarikho kaisa borok neighboring borok nok gana gana aro kokbang lai bulai khapo bulaina pore bono borok Khowai district hospital o shift khaikya shift khama pore serious ni bagino bono GB hospital o shift khlaijaka shift khlaijama pore bori je complain khaini bihi ni mungkai Chamli Jora bomi abo 7 tarikho GB hospital no bin langma chokha abon bagino bin besai tini 8 tarikho to boro biji tini complain khaibega complain loge जों आसामी no rutugui जों 1 घन्टा 1.5 घन्टा ni bisingo जों आसामी no rutugui kari जों arrest khaikya botaksini custody o tongo जों bono khana kudo rohonai investigation chole tongo bini bulaimani pisone tamtong sangabo rutugui kari jaknai